Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chaymanta lluqsishpa rikushpaka Jesusqa mana rikuq wacharishka shuk runatami rikurka. Chayta rikushpami yachakuqkunaka Rabí, kay runa chashna wacharichunka payllataqchu mana kashpaka paypaq yaya mamachu huchachishka kanqa imashi nishpa tapurkakuna. Jesusqa kashnami kutichirka. Pay mana kashpaka paypaq yaya mama huchachishkamantaka mana chashna wacharishkachu. Ashtawanpish Diosataq tukuyta ruritukuq kashka kay runapi rikurichunmi chashnaka wacharirka. Punlla tiyaqpiraqmi ñuqata kachaq ruray nishkataka ruranakani. Tutayaqpika pimana imata ruraytukunchu. Kay pachapi kashkakamaka kay pachapi achiyachiy luzmi kani nirkami. Chashna nishpaka Jesusqa allpata chukawan nuyuchishpa chapushpami mana rikuqpaq ñawipi llutarka. Chayhipaka ri Siloé yaku tandarishkapi mayllariqri nirkami. Chay yakupi mayllariqrishpaka rikuq ñawiyuq tigramurkallami. Chaymanta huchullapi kawsaqkunapish mana rikuq kashkata riqsiqkunapish kayka mañashpa tiyaq runa shina ninakurkakuna. Mayqankunaka paytaqmari nirkakunami. Kutin shuktaqkunaka paymi yuyachin nirkakunami. Chaymantami payka ñuqataqmari kani nirka. Jesusqa pay alliyachishka runata lluqsichishpa kachashkata uyashpami mashkashpa paywan tupashpaka kanka Diospaq churitaka krinkichu nirka. Chashna nikpika apu pitaq payka ñuqa payta kringapaq willaway nirkami. Shina nikpi Jesusqa paytaka rikukunqillataqqa kunan kanwan rimakuqllataqmari kani nirkami. Chashna nikpika krinimari apu nishpami paytaka adorarka. San Juan 9:1-41 kama. San Juan 9 pika Jesusqa chimbapuranmi shuk tandarishka religionwan. Runakunapaq churashka runakuna mandashka tradicioneskunata chimbapurashpa fakishpa. Payka sábado punllami alliyachin. Semanapi Samarina shuk punllami karka. Chaypimi payka yakuwan ashpawan chapushpa lluchkata rurarka. Jesusqa chimbapurarkami fariseukunapaq kikinllapi yuyanata. Runakuna churashka reglaskunata. Paykunapaq kikin kashkata rurayta. Paykunaka yachachiqkunami kanchik niqkunami karka. Shinapish llakiqkuna kana, huyaqkuna kanaka tukuytaq illarkami paykunapaq kawsaypika. Kay wacharishka pachamanta mana rikuq runaka yacharkami payka mana rikuy tukushkata. Chaytaqa allimi yacharka. Kutin fariseo runakunaka yuyarkakunami paykunaka rikuy tukushkata. Chashna kaqpipish Jesuswan shuk tupanakuyta charishka washaka kay mana rikuq runaka mana ña chayshinallataq karkachu. Musuqyashka shuktiyashkami karka. Kay mana rikuq runamanta parlashkapika rikuy tukunchikmi ñukanchik kishpirinaka shuk milagro tukushkata. Kutin religionka wichiyankapaqqa lluchpirikuq shina kashkata. Achka kutin ñukanchikpaq hawallami kan pikuna kashkata kungarina. Imatataq ñukanchikqa ruwakurkanchik, imashinataq kawsakurkanchik kishpichik Jesucristo ñukanchikta kishpichinapaqqa. Chayta ñukanchik kungarishpaka fariseokuna shinami ñukanchikpish kay tukunchik. Yachaykunawan hunda shinapish pagininata mana yachaqkuna. Ñukanchikqa imashina kishpichishkakuna kashkataka manataq kungarinachu kanchik. Ñukanchik kishpirinawan tinguishka shina chayuy kawsakushpaka shinallataq Jesusta ñukanchikta mandaqpish kishpichikpish kachun chaskishka punllamanta chayuy katikushpaka ñukanchik krinapika sinchiachishkakunami kashun. Shinallatik paginishpa kawsaqkunami kashun. Manataq kungarishunchu y Diosta paginishpa kawsanataka. Chaytami nishanikun rikuqkuna shinataq kawsana kashkata. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.